Reći će nam moj sljedeći gost, bivši punker. Molim vas, pozdravite Željka Zebića. Željko, koje su bile najdraže igračke ili su možda još uvijek? Iz djetinjstva. Pa mi smo se najviše igrali na otvorenom, ne? Sjećam se da kad smo bili klinci u dobu za igre, to je bilo negdje kraj 70-ih, početkom 80-ih, baš smo bili najzaigraniji, onda je bilo u modi imati u trgovini koja je bila u kvartu, se mogli kupiti nekakvi žuti mačevi. I onda smo bili horda s tim mačevima, išli smo gore, dolje, lijevo, desno, ne? Svi su se bojali i slično, ne? Tamo smo imali klanove, međusobno se, ne znam, bilo je tu i jačih udaraca, to je ipak komad plastike, ne? Već je počela agresivnost. Da, pa mi smo se uglavnom igrali, takvih nekakvih agresivnih igara, a kad nismo imali nikakvih igračaka, jednostavno smo se gađali s kamenjem, ne? Krasno. Zamislite si ovoga... Nemojte to, djeco, raditi, dobro? Da, zamislite si, ne znam, iz filmova, ako se neki gledao film o sjeveru i jugu, na američkom građanskom ratu, kako ona vojske stoje nasuprot jedni drugih i pucaju. Niko se ne pokušava sakriti, nego stoje i samo pucaju. Tako smo mi stajali, jedni na jednoj, drugi na drugoj strani i gađali se s kamenjima. Ne? To je bilo baš u nedostatku svih igračaka, mislim, koje smo... Recimo, ako nismo slučajno ništa imali, ako ne bilo dosta, to smo radili. Ne? Znači, vi ste kao najdražu igračku sačuvali kamen. Kamen, da, prako predpovisni čovjek. Trebalo mi je dati više bicikala. Da, bilo je bicikala, isto je galetno, takve nekakve igre. Akrobatskih. Pa se sjećam još, recimo, kad su bile nekakve filmove ili serije, onda su obavezno poslije filma, smo se skupili dole, smo se igrali tog filma, ne? Bilo je onda partizanskih filmova, bilo je svakih ratnih nekakvih. I ne nužno takve tematike, ne? Pa su se onda igrali toga, ne? To je bilo vriskanja do 10 na večer, ne? Dobro, a što je bilo s onim igrama, sjećam se, a sad mi polako dolazi u pamćenje Crvena kraljica, 1, 2, 3, pa što da radi ovaj pan? Bilo je Lanca probijanca. Lanca probijanca. Da, to. Pa to su bilo, recimo, onak, isto, trebalo više ljudi za to, malo je, par ljudi nije dovoljno bilo, ne? Uhvatili su se kao u dva, kao nekakva špalira, jedan naspram drugi, da se zaltavali. Ko probije, ostaje u tome ko ga je probio, onda ostaju su manje ljudi, ne? Pa došla majka s kolodvora. A Dijade, da, to se sjećam. Ali to sad ne znam točno detalje te igre, to je više za cure bilo. Aha. Da. Dobro, znaju li današnja djeca što su to igre, prave igračke igre, ili je to danas sve postalo isključivo onako... Pa ima. Ja vidim u svom kvartu da se klinci dalje igraju na travi, dobro manje, mi smo bili masovno svi, ne? Nismo imali kompjutere, tada još, i samo smo bili na livadi. U 7:15 je bio crtani film, poslije toga smo bili vani, ne? I to je bilo to, nismo imali šta raditi doma. Kad smo napravili stvari vezane u školu, išli smo van. Nije bilo računala i raznih... Pa nije, mislim bilo, ali to je bilo rijetko i skupo, ne? Tada, u to doba, ne? Nije bilo ko danas, da svaka kuća ima kompjuter, pa da, ne znam, dijete igra igrice na kompjuter, uopće ne izlazi. Ko što je, recimo, slučaj sa većinom djece koji ide u školu, recimo prve, drugi razred i tako, ne? Ova mala djeca još nisu za to, oni možda još jesu vani. Vidim ih onak da se igraju u blatu i u pijesku i da voze bicikle, svašta. Što vam se čini